gloria, gloria lilek Ġesu. Halleluja, nilqawkom eżizax u Maltin u għawċin u daw kolla li intom parti minn din il-familja sabiħa madwar mimxerda, madwar Malta, daw kolla familja River of Love, daw kolla li intom aħwa fi Kristu li forsi mintom xparti minn din ix-xirka ta' River of Love, mintom parti mill-ġisem ta' Kristu li ta' spessu koll issegwu din il-paġna jew YouTube jew Facebook. Jekk intom għadkom qatt ma xerjajtu, xerjaw u gawdu minn bosta messaġġi li jinsabu fuq il-Facebook sawa u suq ukoll fuq il-YouTube. Ejn nitolbu u lesti ruħek biex tiftaħ il-Bibja u tuħu noti għaliex naħseb dan huwa wieħed mill-messaġġi lanqas diskuss fil-knejjes. This is one of the least discussed subject in the churches worldwide. Madwar id-dinja kollha. Ejn nitolbu. Missier Qaddis f'isem Ġesu Kristu ibnek għażiż u permezz tal-Ispiritu Santu nitolbok għatini għarfien. Iftaħ li għajnejja mulej, għatini revelazzjoni, discerniment, għallimni u għamel il-kelma tijak issir realtà u timmanifesta fil-glorja tagħha fil-ħajja tiegħi. Jina lesni l-kelma tijak u niddikjara li qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Lilek Ġesu kull glorja u tifħir minn issa għall-eternità permezz tal-ħajja tiegħi fi Kristu Ġesu. Amen. Lut kapitlu 4 vers 16. Illum ħanitkellem fuq il-ġudizzju tiegħek bħala Kristjan. Meta kont għadni reliġjuż u ġieli għattilkom di, iva, kont smajt b'Ġesu, ma kontx l-ewwel darba li smajt b'Ġesu. Pero ma nistax ngħid li jiena iltqajt ma' Ġesu minn dak li nista' niftakar, kull rispettu b'imħabba ma ntqajtx ma' Ġesu fil-Knisja Kattolika. Intqajt ma' Ġesu fil-Knisja li llum jiena parti minnha. Knisja Kristjana, Evanġelika u Apostolika. Ġesu huwa li jsalvalek ruħek, mhux l-ebda denominazzjoni, l-ebda moviment, però importanti li inti taf li inti parti minn Knisja globali fi Kristu. Importanti wkoll li aħna narfu sew dawk li huma fi Kristu, jissejħu Kristjani, u sew dawk li huma mhumiex fi Kristu, dawk li għadhom marfux il-Ġesu bħala li bentalla l-ħaj, il-Messija, is-Salvatur, li kellu jiġi biex isalva l-umanità mid-nubietom u biex isalvalhom ruhom, jekk għadek ma milx poġġejt il-fidi tiegħek fih, jekk għadek ma raftux, hemm eluf ta' profesiji li Ġesu wettaqhom. U m'hemm ħadd fid-dinja kollha li wettaq il-profesiji kollha li hemm miktuba fuqu fit-Testament il-Qadim fi madwar 40 ktieb, 40 awtur kollha jaqblu. Għal dawk li intom il-Kristu Ġesu għadkom ma stidintuħx biex isir is-sit tiegħek, is-Salvatur tiegħek għadek mitluf. Id-destin tiegħek jekk tmut hekk huwa l-abbisti tal-infern tal-eternità. Għal dawk li inti illum forsi tixtieq tagħmel din id-deċiżjoni li tagħti ħajtek il-Ġesu tkun l-ikbar għażla ta' ħajtek. Għal dawk li ilkom xi mod ilu jew riċenti jew ilkom għażiltu lil Ġesu, grazzi Ġesu l-infern intom m'għadux iktar lest għalikom, b'eċċezzjoni żgħira. B'eċċezzjoni żgħira issa ngħidilkom ukoll fil-messaġġ. Jiġifieri tiddu xorta tittoqgħod attent għax hemm affarijiet li jista' jkun ma jiġux maħfura. U mhux qed nirreferi għad-dawwa tal-Ispiritu Santu
Għax id-dewa tal-Ispirtu Santu ma tista' tiġi qatt kommessa minn Kristjan. Qed nirreferi għal dnub ieħor li jsir ħafna, believe it or not, jissejjaħ id-dnub tas-seħer. Witchcraft, rebellioni. U bniedem imut fir-rebellioni għandu l-periklu li jintelef, anka jekk jgħid li hu Kristjan. Għax rebellioni tfisser li inti qatt m'għamilt indiema, qatt ma ndimt. Allura huwa dnub li Alla qatt ma jseħħ fil-lek għax qatt ma ndimt minnu. Question. Imma ħanaqbżu għadik. Mela dawk kollha li huma fi Kristu, xorta hemm ġudizzju għalik. Xorta inti ħajjiġi ġurnata fejn Kristu Ġesu, ir-Re tar-Rejiet, l-imħallef li Ġesu qal fi Ktieb ta' Ġwanni li l-missier tani li niġġudika. Li tani li nagħti l-ħajja u nieħu l-ħajja. Li tani li naħfir d-nubiet u bella ma nafix id-nubiet. Dan huma kliem Kristu stess fil-Bibja, tistgħu tmorru sibuhom kollha fi Ġwanni fil-Vanġelu ta' Ġwanni. Allura nafu l-Iskrittura tgħid il-ġenna hija reali u l-infern hija reali. U l-moment li inti tiftala għajnejk fuq din l-art, jew issipruhek il-ġenna, jew issipruhek fl-infern. U fejn tmur wara din il-ħajja, ma tistax dwara tbiddel id-destinazzjoni tiegħek. Għal dawk li jmorru l-ġenna, nirringrazzjaw l-Alla li Ġesu salvana permezz tal-grazzja tiegħu, permezz tad-dem qaddis tiegħu u biss isalvak, mhux bl-opri tiegħek, mhux bit-tajjeb tiegħek. U dawk li jmorru l-infern, bl-opri kollha tajba tiegħek ma tistax tagħmel laqqas ġurnata waħda l-ġenna. Kristu biss jista' jsalvalek ruħek, għax il-ġenna jidħlu nies biss perfetti. Imma m'hemm ħadd perfett. That's right. Għalhekk Ġesu miet għall-kotra, il-perfett, li miet għall-imperfetti biex jagħmilhom perfetti bħalu fi Kristu. Amen. Allura l-ġenna issa għal Kristjan, għal dawk li ma Kristjani, mhux għal dawk li għax jgħidu aħna protestanti, jew għax aħna tal-born again, jew għax aħna evangelical, jew għax aħna Catholic, jew għax aħna Orthodox. Ma jfisser assolutament, skużi, zero u d-dimalla. Għax dawk huma titli li jevvintom il-bniedem. Jistgħu xi drabi jgħinu kimma ma jżidulek xejn mas-salvazzjoni tiegħek. Zero, nothing. Fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 4, vers 14. Tatina stampa ta' xem il-ġenna. Bħalissa. Ħamur vers 16, man l-ewwel. Ħaners u mela qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja. Qed jgħid biss tal-grazzjani għax il-Kristjani biss jistgħu jersqu lejn it-tron tal-grazzja qalbhom qawwija. Mela bqabna lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena hemm tron tal-grazzja u hemm tron tal-ġudizzju. Biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja meħtieġa. Grazzi Ġesu. Bħalissa aħna qegħdin fi żmien tal-grazzja. Kull minnu Kristjan ġie salvat permezz tal-grazzja. Għal dawk li ma tafux, il-kelma grazzja tfisser xi ħaġa ġiet mogħtija lilek, imħallsa għalik, ma kienx jisħoqlok, imma ġiet mogħtija lilek bħala rigal. Gratis. Għalhekk ġejja l-kelma grazzja. Okay? Gratis. Meta inti xi ħadd jagħtik rigal, tgħidlhom grazzi għax taf li dawk xi ħaġa li inti ma ħdimtx għaliha. Lil-boss tax-xogħol inti m'hemm bżonn tgħidlu grazzi għax qed idik dak li ħdimt għalik. Sewwa? Ma meta xi ħadd jagħtik xi ħaġa li inti taf li ma ħaqekx, grazzi, napprezza. U dak, aħna qegħdin fi żmien tal-grazzi napprezza kontinwu. Amen. Għax dik hija l-ħajja tal-Kristjan. Fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 12, Alleluja. Dan huwa messaġġ li nixtieq kull Kristjan jisimgħu.
وباش كل كريستيان في مالطا يسمعوا انتم هيكولكم سام فيه الشرياخ ملاخوة خبيب كريستيان اللي تعرفوا مش بالفارسية يجي ريفر اوف لاف انكا كمور كوميونيتيات اخرين يو كنيس اخرى يو دينوميناسيات اخرين اوكي ملالوت كابيتلو 12 فيرس 22 هللويا أرشيت إما أنتم ارسعتوا لين المونتانيا سيون المونتانيا سيون هي جيروسالم إما من المونتانيا سيون في السماء سبيريتوالي الجنة ولين البلد الله الحي لي جيروسالم السماء أم زوج جيروسالم أم جيروسالم في إسرائيل وأم جيروسالم في السماء شدار بجيروسالم السماء هتنقط وهتيجي فوق جيروسالم الأرض ارسعتوا لين ألوف تانجلي في جمع في الريخة أم الأنجلي أنت بنتي شوية منهم لين الجمع تلوليت أولانين ليسمهم مكتوب في السماء أنت بهت من داون وليت أولانين ليسمهم مكتوب في السماء لين الله المخلف تقول هات اوبس مش تا الدنيا بس لين الله المخلف تاكل هات تنكلوس تياكو تياي تاكل أبوستلو كل بابا كل اسقف كل أسيس كل باستر كل إيفانجيليست كل كريستيان كل دياكنو كل شيخ كل هات كل من يأتي أنت كريستو الله لي لك حيجدكك شدربة لين لرويخ تانيس طيبة وبرفتي داك انت مامولا بيرفكتي مش عشان احنا كنا بيرفكتي مامولا بيرفكتي بكريستو لين والسبيريت الروح تياك مش السبيريتو تياك spirits made perfect بالانجليزي لين جسو المدياتور تاع البات الجديد ولين الدم مرشش تيو انترسانتي كيكو كان لنا اباط نفتح فوق تجي نعمل سيمينار فوق دبيس ما انا مش لاقي جسو بس كل به الدم عليك احنا نساوي لسه متجسو وساوي الدم سكتورة بالزايد بشالية الهالقي كودي ألفي تطلبوا بالدم تا كريستو أتيه لك هناك احنا ناس قليل سام لي جسو وانك لي الدم تيو تا كريستو عليك ربخو برمس تا الدم تا كريستو تا الخروف البرمس تا الكلمة اليوم شهدوا anyway. لين الدم مرشش تيو ليتكلم بموت أقوى من داك تابل دنيا الجنة هو أما رويخ كريستياني تجادن الجنة مم أما رويخ تجاب خاصة infatti يا كنت تسمع بوستا تستمونيانسي دوك يدوا لهم نير ديت اكسبيرينسز NDE جون كلام كان يسلي الله خطفهم خرجوا من جسمهم يلا بحال ما عمل الباولو هادو في السماء وريخ السماء باولو راه الجنة بحال ما راه الموسى وكل راه الجنة infatti را ديتالي تا كيف ينيم اسمى البلد جيروسالم تا السماء قال له عمل ذات بحالها كوبيا فوق الارض والتمبيو قال له عمل كوبيا ذات بحالها فوق الارض امين اجبري امنيس اللي دخلوا الجنه ايوه امنيس اللي مروا الجنه ايوه اثناء دار الكلمه ليش او مين يحسب لي خدوا ختم من الجنه لا ما خافنا الناس اللي مروا الجنه ده كل الجنه دي او كل الجنه قال ده كلمه في كريستو ها ياك انت منتيش تا كريستو الجنة ميش في الفطور تياك what up then don't miss that one and exit alright هللويا أمين اما عندك بوستانيس اللي يجدوا لي راو الجنة يو كلهم فيزيونيت الجنة بحال ما كانوا خافنا مين اللي انكر الانفيرن وكلهم فيزيونيت الانفيرن وعم من استعجب للمنرال الجنة وعم من تبلغ للمنرال الانفيرن انت هتكون الجنة سبوست هتكون الجنة عشان اسمك تجا مكتوبين براك ما تكونش يحيجي محصر
المومنت اللي انت تعيط حياتك لكريستو ذاك الحين ستاس البيبيا تقول اسمك جي منزل في كتب الحياة ذاك الحين. pero بحال ما جي مكتوب يستا يجي مهسه. عليك ده هو مساج كيف يقولوا بالانجليز a sobering message for Christians who think now that I'm saved I'm free to do what I want. Oh, far from that. The truth, you were not even free before. You were a slave of Satan. Now you're a slave of somebody else. Either way, you're owned by someone. لا كنت ليبرو قبل ولا أسمنت ليبرو إسا. قبل كنت سكيافت الديمونيو إسا سبوست سكيافت الله. مسمى المسج تاعي تا سكيافت الله. وسكياف ما عندوش درتيات شيء يعمل وفين يمور. السكياف عنده سيد. والسيد عنده برينشيبي. والسيد اللي وراه عنده سلطنة. وفي السلطنة عنده برينشيبي تا etica, morali, standards وordini. أمين أخوان؟ خلينا نبدأ دق شيء نعمل لكم دق شيء شراسة له. هنبدأ من شراسة له. وبعد نكلو القلب. جواني كابيلو 5 نسموه جواني 3 ها. أقرأوا الكلمة الله معي بليز أقرأوا معي. جواني 3 فيرس تا سكتورة لكل خط عنده يافا بلامنت وياف يكوتا بلامنت ريقت. أشالا إك خبل الدنيا دان كلم جسوم. لتالي اللي ابنه الوحديني بيش كل من يمن فيه كل من يمن فيه ليو ابن الله ما ينتلفش ما يمرش الانفرن إذا يقولوا الحياة دايم عشان لما باتش اللي ابنه في الدنيا بيش يعمل حق من الدنيا إما بيش الدنيا السالفة برمستيو 18 من يمن في جسو ما يكونش الكوندنات إذا من ما يمنش هو دجا الكوندنات عاش ما يمنش في الاسم تلبن الوحدين يتلا جواني كابيتلو 5 فيرس 25 أنسي فيرس 24 تساو جسوة يتكلم تساو نايد لكم مين يسمع كلمتي ويمن في مين باطني عنده الحياة دايم وما يصيرش حق يوم كلا جوديتسيو منه إما قدم الموت الحياة ما لا باسا كيف تيدنا للكريستياني حيجوا جوديكاتي عشان هناك تيجي ما عندوش جوديتسيو إيفا ولا ما عندوش جوديتسيو جيفيري كيف خنا راو ما عندوش مش حيمور قدام الترون تلا عليش أم زوج جوديتسيو في الأبوكاليبسي كابيتل 20 يتكلم الترون الأبيض الجوديتسيو تا ترون الأبيض تلا برا قدامه ما هوش حيكون أم كريستياني فورس حيكون أم بوسطة لمرو الكنيسيا رفعوا الفارة عملوا الديكوريشنز تاع الفيلوشيب اما أطمق فيرا جسو كان سيدوم سواء ما نعرفش يلا مش هيك داو جيفيري داوك اللي حيدروا قدام الترون الابيض تلا اسمه مو مش مكتوب في كتاب الحياة البيبيا تقول لك عشان اسمه ما جيش مسيوب في كتاب الحياة وجاو من وضبة في البلية النار اللي تحرق بالكبريت والنار على الديم ومخهم انتفل انت كريستو ولا البروفيت فالس وداو كل اللي اسمه ما نصبوش مكتوب في كتاب الحياة ويستا يكونوا ريليجيوزي ويستا يكون شوت منهم يجوا ريفر اوف لا ويستا يكون ويت منهم وانتي qualunque persona كل خاطي يستا يكون
Għaliex mhux kull min jibda sew jispiċċa sew. Għalhekk ngħidilkom bil-biża' tal-Alla ħudu dal-messaġġ bis-serjetà bl-aktar serjetà. Għax hemm affarijiet li Alla anke jekk għamilhom inti xorta jobborrihom, mhux għax jagħmilhom ibnu jobodhom inqas. Ħantikom dnub serjissimu ħali ħadd naħseb ħadd dubeta fuq da. Jekk inti tarbija u qbad pregnant u qtilta, jew inti babast u rrejpjajt tfal u tiġi l-fellowship ma jfisser assolutament xejn għalik. Xorta għandek id-demm innoċenti fuq idejk u għandek il-periklu tal-infern anke jekk tagħti id-deċ ma' minn filosofa ġejja. Hemm indiema? Iva. Imma jrid tkun vera ndiema. Tkun vera ndiema. Meta Pawlu jwissi l-Knisja lil Kristjani tiwissi li hemm lista ta' nies li anke għadhom fil-Knisja li jgħidulhom jekk intom tagħmlu dawn l-affarijiet, għodu attenti għax ma tirtux il-ħeta dejjem. Il-Kristjani jwissi Ġesu, Ġesu l-Knisja jeżess seba' knies differenti. Xi wħud minnhom laqas għadhom jeżistu fid-dinja llum il-ġurnata da. Ġifieri hemm sigurtà eterna, imma ma jfissirx għax inti sigur tista' tagħmel li trid issa. Sewwa xorta tittimxi fil-biża' tal-Alla li żomm il-Alla fi stima għolja. Ma tistax tgħid hija l-mulej jaħfilli jew jiena x'Kristjan inti ġa salvat mhux problema. Għod attent. Għod attent. Mela, imma jekk inti Kristjan insalvat. Sewwa? Mela, nejja nirringrazzaw l-Alla li aħna salvati permezz tal-grazzja. Gloria al Mulej. Grazie Gesù. I'm feeling hot. Hallelujah. Okay. Ġeja serjeta. Okay. Mela jekk inti Kristjan, tiqafx ringrazzja l-Alla li inti salvat. U kull jum, bħalma tgħid l-Iskrittura t-tieni Korintin kapitlu 13 vers 5, Pawl jgħid qarbej lilek innifsek biex tara jekk inti verament fil-fidi. Amen? Imma ejja mmorru issa daqsxejn fil-post fejn ninsabu aħna Kristjani. Morru fit-tieni Korintin, kapitlu 5. Mela għal dawk li intom qed tisimgħu u għadek m'intix imwieled minn ġdid. Għadek tittamel li trid int, taħseb li trid int, għod attent. Il-Kristjan ma jitkellimx hekk. Il-Kristjan jagħmel li jrid il-mulej. U biex tkun taf xi jrid il-mulej tkun taf sew il-kelma tiegħu, mhux jfettillek jew xi ħolma jew xi profezija sewwa jew nkella xi ħaġa biex tikkomodalak l-ego tiegħek. Alleluja. Tieni Korintin kapitlu 5. Min vers 8. Għanidkom aħwa. Alla jaħsibha bħali u bħalek ta'. Propja huwa jien u inti li naħsbu bħala, la ġifieri. Ħantikom eżempju, jien għandi żewġ ulied, kemm hawn minnkom għandkom it-tfal? Kemm hawn minnkom ġieli jettu f'qalbkom lest li toqtol għall-uliedi? Sewwa? Tajja. Jalla qatt ma ssir realtà. Sewwa? Ma ġifitan tħobbhom il dawn l-ulied li les li tagħmel kollox għalihom, sewwa? U hekk għandu jkun. Imma allura x'inti tħobbhom kull ma jagħmlu kollox jogħġbok.
kull ma jagħmlu allura xorta kollox jogħġbok għax huma għax ħobbhom kollox jogħġbok kull ma jagħmlu int. Hawn xi ħadd u li dek kull ma jagħmlu u li dek kollox jogħġbok fih. Imma tħobbhom xorta ġvera. Anke jekk jagħmel xi praspura jew xi ħaġa li tweġġak jew toffendik. Jew anke x'kultant illegali. Tħobbhom imma sena ftit ħija issa. Issa ma affarijiet li inti qed tagħmel out of line. Inħobbok għalhekk issa fil-Bibja tgħidlek there's a difference between God loving you and you pleasing God. God is not pleased in everything. There was only one that pleased God in everything. And we had biss li joġob il-Alla f'kollox, mhux biss Alla l-missier kienu ħobbu għax huwa ibnu, imma oġbu f'kollox. Ġesu. Amen. Alleluja. Tieni Korintin kapitlu 5, vers 8. Aħna qalbna qawwija u persważi li aħna aħjar noħorġu minn dan il-ġisem u morru noqogħdu għand il-mulej. Grazzi mulej, kif noħorġu minn dan il-ġisem, aħna morru fil-preżenza tal-mulej. Vers 9. Għalhekk fuq kollox aħna nfittxu li noġbu lilu. Sew jekk nibqgħu u sew jekk noħorġu minn dan il-ġisem, toġobni kif jgħidha bl-Ingliż, I have made it my ambition that whether in this body or out of this body, I am pleasing him. Ħanejdlek, he loves you, but do you always please him? Iħobbok, imma dejjem toġbu f'dak li tagħmel. U l-attitudni li tagħmelha biha. Għax inti tista' tkun qed tagħmel ħaġa tajba fuq barra, imma qalbek xorta mien mhix qiegħda sew. Sewwa? Lil-brada tista' tgħidlu I love you, imma fil-veru kalma kemm ma nistax għalik. Yo, God bless you, bro, u mbagħad immur nivvalenak marux matanijis. You think God loves him still? Yes. But is he pleased? Far from it. Hallelujah. Għalhekk fuq kollox aħna nfittxu li noġbu lilu, sew jekk nibqgħu hawn, sew jekk noħorġu minn dan il-ġisem. Jeħtieġ li jisimgħuha, jeħtieġ li l-kol kemm aħna nidru quddiem it-tribunal ta' Kristu. Isimgħuha. Hemm il-tron tal-ġudizzju, tribunal tal-ġudizzju ta' Kristu li qudiemu ħajdru biss il-Knisja, il-Kristjani. U hemm il-tron tal-ġudizzju tal-Alla li qudiemu ħajdru biss id-dinja. Qed tifhmu? Infatti fis-Salm kapitlu 1 jgħidlek il-ħżiena u l-ġusti ma jistgħux jipoġġu fl-istess nsej kif tgħidha bl-Ingliż in the same assembly. Quddiem Alla. Qed tifhem quddiem l-istess ġimgħa? Jiġifieri hemm ġudizzju għall-dinja u hemm ġudizzju għall-Knisja. Mela jiena u inti, avolja Kristjani, jiena u inti ġej għall-ġurnata fejn inti ħad idher quddiem Alla u titgħati renda kont. Mhux bħala xi ħadd li riġetta l-Kristu. Ma bħal xi ħadd issa li ġejt fdat, salvat, dak kollu li huwa Alla tajulek bħala wirt u titgħati rendi kont x'għamilt bih. U kif għamiltu, u bilma attitudni għamiltu, u kemm update, u kemm il-kelma maħmuġa li ħafna Kristjani jobodu, kemm is-sottomettejt. Kemm jobodu ħafna Kristjani dik il-kelma. Però kemm ħajjiġu ġudikati fuq dik il-kelma. Jeħtieġ li l-kol kemm aħna nidru quddiem it-tribunal ta' Kristu. Ħanejdilkom aħwa,
Għaw nistalla li raw il-Alla, għaw nistalla li raw il-Kristu. Pawlu stess fil-ktib tal-Lut kapitlu 12, jgħidlek xaħġa tal-biza li kollok tidher quddiem Alla. Fl-ewwel Pietru kapitlu 3 u sa 5, tgħidlek jekk il-midneb, jekk anke l-Kristjan huwa bil-kemm isalva. Xa jiġri mill-midimba? Li din id-dakħalni f'qoxorti, u anka li l-eka? U anka l-dawk li għat jaraw, u anka l-dawk li mux għat jaraw. Għax ħafna kristjani jaħsbina free, now I'm free to do what I can or what I want. You are dummy. You are absolute dummy. Imqarraq, mizvijat. Aħna l-korridu nidru qudiem it-tribunal tal-Alla. Ħalli kulħadd, kull wieħed jieħu skont isimgħuha. It-tajjeb jew il-ħażin li jkun għamel meta kien għadu ħaj f'dan il-ġisem. Imma mela d-nubitek mhux maħfura. Mhux fuq d-nubitek ħajġi dak maħfura. Fuq affarijiet li jagħmlu ħafna Kristjani nervuża u ma jirdux jisimgħu dal-messaġġ. U għar ma jirdux jobduh. X'qabbattek? Fejn poġġejtek? Fil-ġisem ta' Kristu? Fejjetlek poġġi? Fejjetlek int responsabbli? Fejjetlek taqdi? Mhux moħħok, imma dak x'ħajamel, imma dawk ukoll. Int, x'ħatat irindikom? Tiftakar? Pietru l-istess qallu lil Ġesu? Qallu, inti x'ħatamel b'da Ġwanni? Qallu mhux affarijiet. Qallu int make sure li tibqa' fidi. U għobdi dak li ngħidlek hi. Sewwa? Fil-ktib ta' Mattew, kapitlu 6, hemm passaġġ fejn Ġesu jgħidilkom bl-Ingliż jgħidlek store up treasures in heaven. Aħżnu għalikom teżori fis-sema. Għad-dinja żgur mhux qed jgħid għax m'għandhomx teżori fis-sema, m'għandhomx sem is-sema. Jiġifieri hemm jiena u inti għandna account, taf, għalhekk jgħidulu tittati kont, għax hemm kont, hemm akkont li inti tittati. Tittati rendi kont. Għal dawk li jaħsbu li għax inti Kristjan u inti salvat issa m'hemmx ġudizzju, hemm ġudizzju kbir għalik ta' xorta. Għalkemm mhix issa ruħek, immissa il-kif, mhux il-fejn, il-kif ħatkun fil-kumplament tal-eternità. Issa, il-maġġoranza tan-nies ħanamlu għallum il-ġurnata jgħixu bej 70, 75, 80 sena. 80 sena divide by eternità. Kemm twila? 0. Jekk tgħix l-iktar li tista' tgħix 120 sena. Divide by eternity. Kemm twila? Kemm tista' tgħix? Ġagbu kapitlu 4, tgħidlek, jekk ninsejżba l-vers 14, tgħidlek din il-ħajja hija bħal buffura rieħ. Din il-ħajja bħal nifs, that's it. Bħal naqafwat. That's it. U għal dak in-naqra nifs qasir ħad ikkondizzjona l-kumplament tal-eternità tiegħek. Għalhekk Kristjani għodu attenti għax hemm affarijiet fl-Iskrittura li Alla ċertu Kristjani qed jagħmluhom u Alla jabbarrihom.
Jekk it-tifel tiegħi jisraq, jiddispjaċini li saraq, imma xorta jaħraq il-ħabs. U xorta nibqa' nħobbu waqt li għad il-ħabs. U hemm nies jalla xorta jħobbhom id-din l-infejr. Sa taqbel u ma taqbelx mi din hija ħsieb naqra wild, okay? Xi kultant saqsejt il-mulej tgħid ġa qalbi. Li d-demonju tħobbu mulej int. Mhux il-demonju jħobb ġifieri. Ma Alla li huwa mħabba perfetta. U jobot il-ħażen, il-Bibja tgħidlek ċar li Alla jobot il-ħażen. Ma xi darba Luċifru kien ibnu ta'. Bibja tgħidlek Luċifru ħallel kien ibn Alla ta'. Perfett il-Bibja ta' tgħidlek. Adam kien perfett, l-unika wieħed li twilet mingħajr dnub. Il-konsegwenza ta' dnub tiegħu spiċċa pattija xorta. Sewa Adam u sew Luċifru tilfu dak kollu l-kellhom b'azzjoni waħda li jagħmluha ħafna Kristjani. Li ħafna minnhom ma jemmettuwix. Tissejjaħ ribelljoni minn l-infern. Għabina li jom jistgħu jiġġustifikaw xi ħaġa. Quddiem Alla l-ħażin ta' ħadd ieħor qatt ma ħajġġustifika l-ħażin tiegħek. Qatt. Qatt. Għodu attenti. Għodu attenti. Moħħkom hemm. Tgħid li l-Listra pastor fi żmien tal-Milita żalti dal-messaġġ. Ħadd ibdew sena moħħkom clear. Sena ġdida. Fil-Ktieb tar-Romani l-istess jgħid Pawlu vers kapitlu 14, vers 10-12, li kull wieħed minna jitkellem bejn l-aħwa fuq l-aħwa. 14, vers 10-12. Li aħna l-koll kemm aħna rridu nidru quddiem it-tribunali tron tal-ġudizzju ta' Kristu. Ħankompli naqralkom vers 10, 2 Korintin kapitlu 5, vers 10. Halleluja. Spiritu Santu tkellem int lill-Knisja tiegħek. Amen. Meta il-mulej qalli irridek tiġi Malta, ir-reaction naturali tiegħi ma rridx. Stennejt, kien hemm żmien ta' preparazzjoni, u ma qbadx u tlaqt. Tkellimt ma' dawk li rabbewni u tellawni u ġejt mibgħut. Jiena niftaħar fis-sew fi Kristu li din il-Knisja bdiet sew. Maħniex bħalafna le, maħniex. Issa jekk iħossuhom offenduk tiġi wħud għax qed ngħid dan, il-problema hija tiegħek. Għax meta ma tagħmelx l-affarijiet sew, tħossok ħażin meta s-sewwa tiġi pritkat. No, mhux botti, din dutrina. U jkollok naqra qatra ta' biża' Alla. Jekk int qiegħed f'xi wieħed minn dawn il-gruppi, taħrab. Għax Alla qatt ma beda xejn bl-ebda rebelljoni. Imma jitkellmu fuq Ġesu. Hemm opri tal-ġisem. Alla ma jalaqx għajn waħda għax l-oħra tajba. Malla jew kollox sew, jew ma jmiss xejn. Għax Alla ma jagħmel l-ebda kompromessi, Alla ma jaħsibx bħal bniedem huwa. Meta Alla dilek re
Sawlu, tiftakru l-istorja ta' Sawlu? Alla għażlu. Bħal mażel il-Ġuda, bħal mażel il-Luċifru, bħal mażel il-David. Alla għażlu, alla dilku, alla qabdu xogħol u alla qatlu. U l-lum jgħid l-inżel. Kif? Għax ma milx dak li qallu biex jagħmel. Għax ħaseb li l-opinjoni tiegħu hija aħjar minn dak li Alla qallu. Alla huwa ħafna iktar rett minn Gordon John Manchet. Is-sewwa ma kienx ħsieb ta' Gordon John Manchet meta ġie Malta l-ewwel darba. Is-sewwa hija prinċipju tas-saltna. Tafu l-istorja ta' Sawlu? Kama minnkom ma tafux l-istorja ta' Sawlu. Alla għall Sawlu wara li dilku u anka kien għamel affarijiet tajbin u anka kien hemm żmien li obdieħ. Allu irridek tmur belt u teqret kollox għax kienu mxajtna l-Amalek kienu jaħarqu lill-uliedhom joffruhom lil-Molek kienu jirrejpjaw it-tfal u lil-nisa u lill-orġis għallu kollox idek teqret kollox. Il-balalu għal ma ħanżom it-tajjeb. ħanġib ir-re u Alla għallu ċħattek. Għallu ma bdejtek, la għallu ma bdejtniex. Għallu, għara, l-verżjoni tiegħek. Għallu ma mill-90% mill-li jgħetlek. U minn flok telab maħfra. Għax dik iċċaċata, għax forsi xut minnkom tgħidu allura, m'hemmx maħfra, żbaljajt jien. Sewwa, u żgur li hemm maħfra, grazzi Ġesu lillum għandna l-Ġesu Kristu. Imma stanna ftit bħalma l-grazzja kbira l-ġudizzju huwa kbir ukoll. Għax lil min mod ġi moti ħafna huwa mistenni minnu. Sewwa. Allura m'hemmx maħfra lija għax il-balalu Sawlu li xkultant inkunu balali bħalu. Minflok għallu mulej, skużani, ma konx sensija, ma nafx fettilli, x'fettilli. Nitolbok aħfilli. Le, mhux jekk għallu. Għallu lill-profeta, kien jismu l-profeta, Samuel, għallu għamijaj qudiem il-poplu, ħalli nider tajjeb, ħalli nider sew qudiem il-poplu għal nider tajjeb, għallu għamijaj ħalli. Għallu mqardin id-darba. Għallu Alla ċaħdek. Għalek dil-ġimma għamilt frażi jena u għamluwa 32 proverbi ta' ħajtkom. Tfixkilx id-differenza bej tiżbalja u tirrebella. Tiżbalja għax intu man, tirrebella għax hija mix-xitan. To make mistakes is human. To be in rebellion is demonic. Halleluja. U fejn inti taf u għed jiġdulek l-attenzjoni u faċċjawk u għalulek u tkompli. Mela inti issa mhux qed tiżbalja. Inti issa għandek sit ieħor. U forsi inti minn għalik li qed titfaħħar il-Ġesu. Imma li tpoġġi fuq rasek huwa Satan. Halleluja. Dak li ħatamel jina, dak li nagħmlu jiena u inti llum bħala Kristjani aħwa. Ħajaffettwalek l-eternità tiegħek. Ħajaffettwalek l-eternità tiegħek. Jiena miskin iktar minnkom, taf. Dil-ġimgħa il-mulej ġab li u ħanamilkom preach speċjalment ilkom l-irġiel, ħanamlu men's meeting jekk Alla jrid dalwaqt. F'Jannar nagħmlu jien. Imma irġiel
سووا ريفر اوف لاف وسووا الرجال اللي انتم تستووا تبكيوا من الساعة ايو خنريتكم كيف ريت على ليلي دي الجمعة اللي رجيل اما الاول احنا الكريستياني ينساو اللي احنا تيوقراطية مش ديمقراطية. متى انت دايت يين تا كريستو شتحسب انت السا ما يسوى شيء. امين هاللويا grazie جيسو. في التاني جواني 8 تاني جواني 8 جواني جايت للهوى حرصوا روايحكم لما تمروش تتلفوا داك اللي عليه خدمتوا اما تاخدوا اما اللي تاخدوا خلاص صحيح. اسمعوني يا هو ينا وانتي في اليوم تاع الجوديتسيو لينا وانتي عنا لاستالينا حيكون بريميات حيكون بريميات مولو في الاول كورنثيين كابيتل 3 حيكون بريميات اللي هما لاستي عليك. كما منكم لي البريميات كلها اللي كريستو عنده لاست عليك تاخذهم كلها كما منكم تيجوا ما لا تخلوا شيء تعملوا شيء اللي حتتلفوا من دوك البريميات. ام بريميات كبار المولاي بحالسا يبني لك الدار تياك تبني لك الفيلا تياك تبني لك الخلم انكريدبلي اللي انت هتشتاق تقول لك ابيك هيقول لك بابوندانسا ولا هيقول لك كله في الجنه سجو. الله بحالسا في الجنه تبني لك دارك مش هيك قال جسول للدشيبلي الله بينا همور خنبربر لكم داركم في الدار تاع مسيريا خفنا فيلل mansions طب بالانجليزي يقول لك mansions not one room apartment like Malta mansions. واكثر ما انتي تبدي لله في داك اللي سيخلك وفين سيخلك وفين حولك وكيف عاملك والتسديد اللي هتعدي منهم فين الكراتوتية قالوا لك باش تشبه قتال الكريستو وانت تكون كاباسيتيت يس سير. انت ذاك اليوم يقول لك well done my good and faithful. هاللويا. متى انت كريستيان هندقوا هو إنا نحب نتكلم فوق شرطو تامي للشرطو كريستياني يحاربوهم ينا نفاتيهم. نمبر 1 بخلا ديلك أبوستوليك اللي على بوجا فوق هايتي بالفورس تقول لنا ملك بالفورس تفهمنا وما تفهمنيش لا خفرتيك ما بالفورس يقول لنا ملاين شكلها اللي في سياح اللي بوصلوا فوق البايس ينرد ندير تصم شرطو وفرت مش حتى دوتيلا. Simple as that. So تفهم ما تفهميش ده كفرتيك. It's not my business. Actually, it shouldn't even be yours. I'm telling you. So what? إما داونا من فريد. يا كنت ترى الأول كورنثين كابيتلو 12 تستمر ترى في الأول كورنثين كابيتلو 12 فين alla continuamente per me sta Spirito Santo da clemalla مش clem guarden alla poggia في الكنيسة كل ممبرو كيف ريت أو فين ريت أو مش فعلا تيم الوخل بنبيا
Għandi messaġġ fuq YouTube kont għamiltu xi 5 snin ilu. Nies li waqgħu minn posthom. L-ewwel wieħed Luċifru. Ġuda. Bosta nies oħra. Waqgħu minn posthom. Jekk li u lilek, jekk jiena nemmen fil-pjan divin tal-Alla perfett, m'hemmx kombinazzjonijiet. Mela jekk Alla għandu pjan perfett divin tiegħi, tal-Alla għalija, u naf jiena Gordon Ġammax naf li għandu 100%. U bħalma ġili għattilkom u Alla kien għalli u fej poġġini u fej ridni u taħt minn ridni għamil ċara. Da qabel ma kont taħt ħaddieħor, mhux l-ewwel għamilni taħt ħaddieħor. Mbagħad wara xi 5 snin ma x'maqbilx miegħu bdejt noħossni Alla jgħid li mhux x'imkien ieħor. Alla ma ħdimx bħal-konfużjonijiet. Dak huwa l-karnalità ta' moħħok. Sewwa. U mhux qed nitkellem meta hemm xi dottrini li huma tant huma orribli folots laqqas jindaraf minn Kristjaneżmu iktar. Ġifieri mhux qed ngħid fuq daw kollha. Imma nitkellem fejn taf li il-mulej kollha kemm Malta kollha taf min jsegwi dan messaġġ, l-ewwel messaġġi, li fejn li qalli rridek. U hemm bqajt. U bil-grazja d'Alla ma Alla seħ li hemm minn hemm ħanigradu. Si. Naqbel ma naqbilx jiżbaljaw ma jiżbaljaw, x'Alla għandu ordni li jiena nemmen ħafna fija. U suppost jekk taqra l-Bibja suppost taqra int ukoll. Fis-sema hekk ukoll tkun fuq din l-art fejn is-saltna tirrenja jkun hemm l-ordni. Amen. U fl-ordni f'ħajtek, u fl-ordni f'żwieġek, ħaneġġa ħaġa li ħatamel ċertu aħwas komdi. Raġel, miżewweġ, żomm postok, bħala ras. Mara, naf li dan mhux popolari dan il-preaching, żomm postok, m'intix ir-ras. Anke jekk taħseb raġel rasu, ras familkom u għabbalalu, ma rend balal ektar minnu għax inta ziltu. Iqaf waħħal fih, waħħal fik. Is-salat ħalta li kula. Imma qoddim Alla ma taħsibx li għax inti forsi għandek iktar skola, jew għax inti għandek iktar edukazzjoni, jew għax għandek iktar flus, inti qoddim Alla xi darba ħassir ir-ras fil-familja. Never, not even in eternity. And that's a reality many are very nervous to preach about. Mhux qed ngħidlek li l-mara mela skjava u taħt saqajk. Far from it as well. Għalhekk nisa single, you better choose a good head. Because once you choose him, now you have to stay with him for the rest of your life. And for Christians, divorce is 0 tolerated. Silent night. Hallelujah! I'm having fun in the sun. Amen. Hallelujah. Eżatt. Naf li klim veriteru minix ħanejt sorri l-ħadd fuqu. Xi għal-verità, jekk ma jogħġbokx, mur tkellem mill-Alla, forsi jbiddil li femtu. Iktar ma jkollok awtorità, iktar ukoll għandek responsabilità. Imma jekk inti mara tipprova tagħmilha ta' Alla ta' żewġek, Alla jneħħu jdejh u jżomm lilek konta blies. Da bħal meta xi ħadd jipprova jitla fuq ras il-pastor. Jekk il-pastor ikun daqshekk balalu li jħallu lit-tali u t-talu u t-tala imexxuh jew jimmanipulawh mhux għax jinfluwenzawh jew jgħinuh, praise God, għandi bżonn ħafna għajnuna. Kull pastor għandu bżonn ħafna għajnuna. Imma jimmanipulaw ruh. U l-pastor b'xi mod iħallihom. Mela l-pastor ħajġi ġudikat għax hu ħallihom. Meta di mhux popolari.
Meta din bu Adam u Eva mhux il-Eva Alla sejjaħ il-Adam. Adam, you better take your place. Woman, you better take your place, not his place. U qoddim Alla ma jittollera skużi, bħal ma jittollera skużi. Għax ma qbilx mal-pastor, għax il-pastor għamel hekk u ma ġabrix. Ma jimportanix jgħid il-molej. Għala biex taħseb int. Jekk tidħol fis-saltna tiegħi. Aħna l-iktar moviment għal-Kristjani kollha ngħid diżastrus. Jaħsbu li kulħadd jisemel li jrid. X'inrid jiftaħ knisja. X'inrid jaqsam knisja. X'inrid jipoġġi videos li mhumiex tagħhom. Because we walk in love. Rebellioni tinten. But I love Jesus. U l-ġisem ta' Kristu ġibnieh qisu clown ta' ċirku ta' circus. Meta aħna suppost is-saltna Alla. Lord help us all. Every one of us. Ibda binni. Amen. L-ewwel Korintin 3. Ijati kelmek il-mulej lilek. Jekk inti trid toġob lill-Alla, vera, ikteb da li ħanajdlek. Fejn Alla poġġik fil-ġisem ta' Kristu, mhux qed ngħidlek xi setta ta' I'm sorry li jitħdu d-divinità ta' Kristu u jitħdu dak li huwa kardinali, Imma u knejjes tajbin. River of Love hija knisja kristjana apostolika u biblika. U nemmen fordni, u nemmen li jiena ma nistax nappunta li l-nifsi, u ma nistax iva nemmen dawk l-ordnijiet kollha. Li hemm ħafna movimenti li jemnuhom u jipprattikawhom. Imma oħrajn li ma jemnuhomx u qatt ma jxommuhom u qatt ma jsemmuhom. U m'għandekx għalfejn tuħu għalik jekk jiena qed hemm ħafna djar ta' qima imma River of Love hija d-dar tiegħi, mhux ovvja. Hawn ħafna restorants imma r-restorant tiegħi nħobb. Intom taqbdu għadi jew ma taqbdu? Ma jfissirx għax qedlek inħobb ir-restorant tiegħi ir-restorant li ħol bil-forza neċessarjament qed ngħid li huwa ħażin, just inti tħobb ir-restorant tiegħek. Jekk jien għandi restaurant, u dak għandu restaurant, il-għom hawnhekk hawn ħafna restaurant, semma r-restaurant tiegħi, il-restaurant tiegħi. Gordon's Kitchen is my home. Imma min jieħu għalihom? U għaliex tieħu għalik? Tidnejlek għaliex ara ġejja tal-biliet. Because you're out of order. So you don't like it when truth is preached because that pierces an area in your life which reveals to you you're out of line. Shake it, but don't break it. Hallelujah. L-ewwel Korintin kapitlu 3. Ara ma jmux xi ħadd minnkom toqgħodu tirrispondu xi posts. Forget it. Vers kapitlu 3. 11. Pedament ieħor.
ħadd ma jista' jqiegħed ħlif dak li ġad qiegħed. U dan hu Ġesu Kristu. Għaw ċertu hekk imsejħa gruppi jew knejjes li l-pedament mhux Kristu, ovvjament hekk qiegħed f'xi waħda minn daw aħrab issa. Sewwa. Vers 12, isimgħuha sa din għalija għalik. Jibni x'jibni dak li jkun. Fuq dan il-pedament. Ġifieri jiena u intu li nibnu fuq Kristu. Deb, fidda, ħaġar prezzjuż, injam, xuxlif, tiben. Ix-xogħol ta' kull ħadd tiegħi tiegħek ta' kull pastor, leader, apostlu, profeta, evangelist, elder, diakru, sew jekk għandek xogħol fuq ġewwa jew xogħol fuq barra, ta' kull ħadd ix-xogħol tiegħek ħajder. Meta ħajder? Fjum, f'dak il-jum tal-ġudizzju għad jurih u n-nar għad jiksfu u jipprova jarbel x'jiswa x-xogħol ta' kull wieħed minna. U jekk il-bini li wieħed ikun bena jżomm sħiħ. Mela immaġina inti tkun ilek tibni u tibni, imma daqskemm għamilt affarijiet tajbin. U daqskemm ħdimna. U kemm ħdimna għall-Knisja, u kemm ħdimna għall-Vara, u kemm ħdimna għall-festa, u kemm ħdimna għall-show, u kemm ħdimna għall-mużika. F'kull kamp ta' din. U kemm tajna flus il-foqra. Mux kollu tajjeb daw l-affarijiet, wa xem ħażin bih. Għal-Alla milti u għalik biex tider. U użajt skuża bil-Knisja biex ta' parsi namlu talent show. Tweġġani kif titkellem, pastor. Good. Open your ears. Open your eyes. Qalbi tiegħi. Di taħseb li Alla kull rispett. Iħobbok, tinżix, iħobbok b'mod tas-sikur. Ma taħseb li Alla ħajqodejt ara ħalli ma ngħidilux dik għax naħseb juħu għalih. Ara għanqot attenta kif ngħidil għal di għax dik kif ngħidilha tissensittiva naqra dit-tifla. Taħseb li Alla taħseb li raġunin. Jekk il-bini li wieħed ikun bena jżomm sħiħ, min jagħmlu jieħu l-ħlas. Mela inti xogħolok dak li għamilt tal-Kristu, aħseb wara dawk li m'għamlu xejn. Dak li il-bini jinħaraq, ħlasu jitilfu. Għal-Kristjan da jisimgħu. Imma huwa jsalva. Imma jkun għadda minn ġodnar. Mela int ruħek is-salva. Imma l-premijiet li hemm lesti għalik titlifhom. Mela this is very interesting. Fl-iskrittura fl-ewwel Pietru, issa narawha ta' minn ftidiju. Pietru kapitlu 1, vers 11, jgħidlek hemm min li l-entratura tiegħu fil-ġenna ħatkun glorjuża. Bħal dawk li xuħud ħajdilhom il-mulej, well done, kif jgħidha bil-Malti? Jaqgħaddej tajjeb u fidil. Ma bl-Ingliż isbaħ. Well done, my good and faithful servant. Tajtek 2, użajthom sewwa u ġibt il-frott. Tajtek 5, użajthom sewwa u ġibt il-frott. Tajtek 1 u mhux tal-li m'għamilt xejn, tal-li li qed li jiena għaddej jiena ħażin. Li jiena nipprova nfittex fejn ma żrajtx. Ja għaddej ħażin. Matta 25. Kif Ġesu jitkellem hekk? Iva. Il-bambin hekk jitkellem. Mela, x'inhu ma daw l-affarijiet li ħarqu u ħajjispiċċaw irmiet. U dawk l-affarijiet li ħajgħaddu min-nar imma ħajibqgħu sħaħ. Id-deb, il-fidda, il-ġawar prezzjuż.
dawk huma affarijiet li huma eterni, ma jispiċċaw qatt. Dawk l-affarijiet li huma temporanji li inta ma għamilthom għall-ego tiegħek. Biex tpaxxi l-ego tiegħek. U ġej tara bibek billi tkisser il-ħuk u l-loħtok u l-knisja. U l-knisja u l-ġisem ta' Kristu u ġib għajb fuq il-ġisem ta' Kristu. Dak għala bibek kollu. Dak kollu ħajnħaraqlek. Kollu. Das kam għamilna xogħol, kollu ħajnħaraqlek. Ma jiswa xejn. Das kam għamilna tindifa u passi kont tindiġi naddaf kull-jum. Prosit, praise God. Għazgur għal-mulej kontu tamlu? Kif kont taf jekk biex ulej? Ħani, mux ovvja li għal-mulej kont namlu. Ma nafx jekk kux ovvja għal-mulej għax smajtek tgħid fil-kafeterja. Mut ngħid għal-ħadd partikolari, ta' tindinkom eżempju. Smajtek tgħid fil-kafeterja, il-passer qatt ma jgħidli grazzi, il-passer qatt ma jirrikonoxxini. Inti mhux għal-mulej tgħid. Mela l-fejn tfittex il-passer biex jgħidlek prosi. Jekk inti għaddilek dak il-ħsieb, dak kollu li għamilt issa ma jiswilek xejn. Għax issa l-Alla inta dik kif irrevelajtlu, u ovvjament ra qabel ma jetta. Inti dak li kont tagħmel. Il-pastor ħana ħajarani il-pastor. Pastor, ha? Oh, pastor, all right here. Ġifiri, ettarani pastor. Jienet nara xettamel fuq barra. Lar li Alla tijarak xettamel fuq ġewwa. U muħaj jiswilek xejn. Holy Jesus, help us. In-nar kollha minna kollha kemm aħna. Dak kollu li għamilna ma nixħin biżżejjed biex naqralkom x'kienu jaħsbu in-nies tal-ewwel knisja, speċjalment dawk li jgħidulhom il-missri tal-knisja. Kemm kienu iwissu biex ma jkollhomx jaqsmu xejn maqsim ta' knejjes għax wissew li anka s-salvazzjoni tagħhom qed ikunu tibabsu u jintilfu u jipperikolaw. Fil-ktib ta' Luqa kapitlu 8, vers 17, Ġesu jgħid, Ġesu, li kollox għad irid jidher kull motiv tal-qalb għax m'hemm xejn moħħbi li ma jidherx, li ma għadx jidher u xejn ma jmistur li għad ma jinarafx u jinġib għad-dawl. X'nista' nagħmel jiena u int? Naf ħafna Kristjani f'din is-sitwazzjoni aħwa li minn għalihom qed jagħmlu xi opra tajba l-Alla u anzi qabel ma mmorru ħanaqralkom skrittura. Ħammorru l-ewwel Korintin kapitlu 11. Imma ħammorru wkoll fil-ktib tal-kapitlu 13 issa stess. U għal dawk li għandhom widnej biex jisimgħu imqar waħda biss. Immolet jukom il-grazzja jisimgħu. Lut 13, vers 7 u vers 17. Ftakru f'dawk li jmexxukom, dawk li waslulkom il-kelma ta' Alla, aħsbu fuq it-tmiem ta' ħajjithom, imxi fuq l-eżempju tal-fidi tagħhom. L-eżempju tal-fidi.
Vers 17, isimgħu sewwa. Din hija skrittura li ħafna Kristjani ma jridux jisimgħuha. Imma ħa ngħidilkom jien. Oqgħodu għal dawk li jmexxukom. U għobduhom lejna lil Alla biss nobdi. Mura Romani kapitlu 13 minn vers 10. Min jirrebella kontra l-autorità waqfa minn Alla, ikun qed jirrebella kontra Alla. Tipprovax tagħmel ix-xogħol tal-Alla int? Jew għax taqbel, jew għax ma taqbilx, jew għax taħseb li jagħmel hekk, jew għamlu hekk, jew għax m'għamlux. Dak mhux affarijiet tiegħek inti tibqa' fidil. Sal-aħħar. Vers 17. Oqgħodu għal dawk li jmexxukom u għobduhom għax huma jassu fuqkom għal ġid tagħkom. Bħala nies li qed iridu jagħtu kont tagħkom. Taf li nagħti radhom kont tagħkom? Bħalma kull pastor aħseb wara dawk il-xirek fejn m'hemmx pastor, min ħajja tirendi kont tal-jom daw? Xi moża? Xi lupu? Jew xi ħadd li appunta lilu nnifsu? Jew huk li issa tgħidlu il-missier spiritwali x'perverżjoni huma daw fil-knejjes? Daw x'perverżjonijiet fil-knejjes? Jekk ma taqbilx miegħi, it's your problem, I don't care. Ma rridx nisma'. Mela jiena li hija inħobbu kemm inħobbu hija jismu Alexander inħobbu immens. U jħobb lili. Imma qatt ma ħaj jirreplejsja l-missieri da. Mela għada pedada ngħidlu missieri essent. Għawx perverżjonijiet. Jiġu tollerati. Li f'din dar ma jiġux it-tollerati. U f'dal il-moviment li Alla fdalna li għad fis-seba' pajjiżi mhux ħajjiġu f'dati. Mhux ħajjiġu tollerati f'dawn l-affarijiet f'isem Ġesu Kristu. Jekk titfamilja, mur għamel it-tfal tiegħek. Murtu mhux toħodhom is-sekku tommok, x'perverżjonijiet huma dawn. Isimgħu waħwa, jekk huma jaqdu dan id-dmir bil-ferħ u mhux bis-swiet il-qalb. Għax dan ma jkunx jiswilkom ta' ġid lilkom. Ġifieri ħanejda għal daw kollha li huma f'xirka, knisja, fordni, ħelti. Tiħħassiljax il-passer tiegħek bil-karnalità tiegħek. Obdi tallem obdi. Il-passer tiegħek mhux ħajlek mur droga, jew mur il-prostitution lilek innifsek. U ismabli jgħidilek affarijiet żgħar li inti tant għandek burja u kibrit lak rasek. Li inti biex kapaċi tbaxxi naqra rasek dejt okay, sir. Okay, pastor, okay, no problem. If it's a problem because it's about you. U mu ħanibat apologija lil ħadd fuq dak li qed ngħid. Halleluja. Grazzi Ġesu. L-ewwel Korintin kapitlu 11 vers 23 xtajt. L-ewwel Korintin kapitlu 11 vers 23 nisimgħuha. Mela jekk kienu inti għandna dan il-futur qudiemna, x'jaqbel li jiena inti nagħmlu? Niġġudika li nnifsi sew. Bħalma jgħid l-ewwel Korintin 13 jew tieni Korintin 13 vers 5. Arbeli lek nifsek sewa. Biex tarak kinti ġvera femti fil-fidi. Ma ta' dejt fil-fidi ġifiri mux għaxina nemmenta. Fil-fidi ġifiri jek kinti sewa et topera sewa fil-kristjanezmu ġifiri. Da dik fisser. Sewa. U għawnek xejt Pawlu. Jgħid iġġudika li lek nifsek. Ħalli ma tiġix iġġudikat minn Alla. Imma dawk li qed jiġu ġudikati jiġu ġudikat minn Alla biex ma jiġux kundannati bħal midimbi. Kif Kristjan jista' jiġi jispiċċa ġudikat bħal wieħed midneb jekk ikun rebelliva?
judge yourselves rightly, so that you may not be judged. But if you are judged, you are just so that you will not be condemned like the rest of the world. Iġvid kun tlift kollox men. Hallelujah. L-ewwel Ġwanni, kapitlu 1. Le, minix ħambirek ir-rebellioni, minix ħambirek dak li huwa pervers, minix ħambirek dak li huwa f'diżordni, inħobbok iva, imma it's not pleasing to God and it's not pleasing to me. And it's a bad testimony in the body of Christ. Hija testimonjanza ħażina fil-ġised ma' Krista, testimonjanza għalik. U vera, miskin min jagħmel hekk u jkun jaf dal-verità kollha. Fejn għall-biża' tal-Alla? Jekk ma nuħux xi grupp ukoll, noħodha mawdex u mbagħad nivvalenhom kontra l-pastor. Isem jaqbel jonqos insemmi issa. Xarru kaza, men. If you think this is okay, you think this is okay. Dak li qed nagħmel taħseb li huwa Bibliku? Dak li qed nagħmel taħseb li huwa Bibliku? Inti taf x'għamel Pawlu hu? Għamel ħafna iktar minni da. Il-ġuħud semmihom bisimhom. U l-ġuħud tom fidej id-demonju. Għad li ma wasal sem. Din hija l-Knisja ta' Kristu? Jew ċirku? Perfett ħadd, naf li ħadd mhu perfett. Ibda minni. Imma make sure li once il-mulej jġbidlek widnejk u jġbidlek attenzjoni, tibqax tgħid imma mhux kulħadd jagħmilha. Aski u jagħmilha kulħadd, la ġbidli attenzjoni il-mulej, ma rridx nagħmilha issa. Sit. X'issa bla skuża. Dil-ġimgħa l-mulej ġbidli attenzjoni fuq xi ħaġa. Itlubu Lord Jesus have mercy my cause I was not aware. Issa naf. Men's meeting coming. Hallelujah. Gloria lek. Verse 9. L-ewwel Ġwanni wieħed vers 9. Jekk nisqarru d-nubietna u fidilu ġust u jaħfrilna d-nubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Mela m'hemm xejn ħażin li Alla mhux les li jaħfillek imma tindem. Kollox jaħfillek minn mulej. Imma indem. Issa ġej tindem. Tindem ma jfissirx I'm sorry. Sorry, mux indima. Tindem jadi jara. Ejalaw, brother. Ejalaw, siħbi. Aziz, u għet mitfall fidili, lejali, umbirkin u l-familja kolla tiju. Alleluja. Jek dan il-mobile tijaw u jina sraqtulu u għara nrealizzajt isma jina mil-zbal sraqt. Lord, mulej, sorry taħ sorry, mulej, għaxfilli li sraqt. Kamlu sabi, grazzi tal-għaxfirt li, mulej. Taħsbu jena għaxfur. Mela wan, jek sraqt, u titkun maħfur, trid troddak li sraqt. ħana meċik tajnejda di jew ma nejdix. Ma nejdix. Għodu attenti fiex jistekun għed tisraq xaħġa uħra l-mulej. ħan erġa, jela. Għaxa ġobni. Mela jekk jina sraqt xaħġa, oġġett, hawnhekk oġġett. Oġġett faċli traddu l-ura, ħafna drabi faċli. Għal dawk li intom tisir u taxxaw il-vatt għodu attenti. Imma għajn għamlu mod issa minn flok huwa telefon
jew oġġett jew karozza hija l-ġbija tiegħu, l-image tiegħu, l-istima tiegħu. Ħammixtu marrux ma' ta' nies. Mbagħad ngħid Lord, I'm sorry għamilta. That's it. That's it. Jew issa rrid nkun umli. Nikon naqra humble pie. U ngħidlu jiena ħammixtek lilek. Sorry. U ma' kull min ħammixtek ħammur nindem magħhom ukoll. Xilek jiena ħammixtek. Ma' dik, ma' dak, ma' dawk, ma' dak li ħadthom ir-restorant, ma' dak li laqajthom għal prayer meeting u speċjalti inti iċ-ċentru tal-konverzazzjoni tagħna. U mbagħad tkun maħfur. Kristjani joqogħdu attenti. Dawk li intom għamiltu videos. Kien minn hawn fil-passat minn għamel fuqi wkoll biex tħammġu nistalla. Bisimhom ministeri. Daw għandhom qata no biex ġejja fuqhom ta' fil-jum tal-ġudizzju. In-nies li attakkaw nistalla, anka dawk li joqogħdu attenti jattakkaw il-Papa, jew l-isqof, jew xi qassi saċerdot. Jekk ikun hemm dottrina falsa, semmi d-dottrina, mhux tattakka l-persuna. Għaw minn ħafna jitkellem kontra l-fejqan divin li aħna narawh, nesperjenzaw u nagħlmuh. Imma jekk tattakka lili, għalkemm jien naħfillek, m'intix magħfur. Tittamela pubblika issa. Il-ħmiġ li inti xaret fuqi, titmur tiġbru kollu ma' min għamiltu, għalmenu ma' min. Iżda ħilu għabli nferaġ iktar, imma ma' min taf. Għax issa jekk firxu huma, dawk huma jridinmu. Tifhmu issa l-periklu li ħafna Kristjani jinsabu fih? Tifhmu issa li Pawlu jgħid fil-Ktieb tal-Kapitlu 12 hija xi ħaġa tal-biża li taqa' fidejn mulej, il-mulej Alla? ħanaqra l-aħħar skrittura nitolbu. 2 Pietru kapitlu 1. Darba kien hemm wieħed, grazzi Ġesu għalih, avolja spiċċa ħallas prezz qares miskin, Jiena tafu, jiena ma nsemmi qatt ismijiet, għax dak li applika għal Zeppi, ħafna drabi applika għal Pietru, għal Pawlu, għal Zeppi, applika għal ħafna affarijiet, għal ħafna nies. Sewwa għalhekk jiena kontra li tattakka nies talla bisimhom. Sekk inti tkun taf f'xi waħda minn dawn l-istejjer ħad tkun taf għal min veri, ma wis probabbli mhux għalih jew għaliha biss tkun jew għalihom ikun hemm oħrajn. Sewwa, u Pawlu hekk għamel fl-Iskrittura, għamma għamel sepp iktar minni. Bħalma ġġeltilkom. Biex intom meta tidru qaddim Alla, jiena u inti nglus tajn ukoll ta'. Anzi iktar minnkom actually, to be honest. Intom li tagħtu l-widen għal gossip, issiru kompliċi ma' dak id-dnub, Jekk xi ħadd ħammeġ il-Mario per eżempju, ħalli ma xejn li. Fuq ġejjek fuq Mario u int qatt tisimgħu vera, jixoru cosa ma kollx nobsar minnu. Inkompliċi, id-dnub daqsu għamiltu int. Għax mal-gossiper hemm il-listener. It-tnejn huma ħatin. L-ewwel Pietru, it-tieni Pietru sorry, kapitlu 1. Jekk inti tixtieq tagħmel xi ħaġa, jekk hemm xi ħaġa li tixtieq tara, jew isseħħ fil-Knisja tiegħek, jew tixtieq xi ħaġa minn ġad, saqsi, kun rispettabbli, hemm protokoll, hemm etika, apparti l-imħabba li niftaħru suppost bija. Vers 10, ħanitolbu waraw. Halleluja, grazzi Ġesu.
2 Pietru kapitlu 1 vers 10. Thank you Lord. Għalhekk l-aħwa, bħeġġa kbar għandkom fitxu l-saqqu seħħa u l-għażla tagħkom. Għax jekk tagħmlu hekk ma titfixklu qatt. U hekk ikolkom miftuħ beraħ qudiemkom il-bib ta' dħul fis-saltna ta' dejjem ta' Sidna u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. X'qed jgħid? Meta aħna noqgħod narblu nfusna, noqogħdu attenti, jekk żbaljajt nindem, jekk sraqt nirritorna, jekk ħammix il xi ħadd mur natfu. Jew naddafa jew naddafhom. Ħalli tkun sekur li f'dak il-ġurnata ma ssibx Alla ħares qaċċi terrur jistenni. Lil min ħafna ġimoti minnhom ħafna huwa mistenni. Titħafna qawwa awtorità bl-istess mod tirċievi ħafna responsabilità. Għajn nitolbu. Titissir pastor, glorja għal-mulej. Għamel l-affarijiet sew, bordni, stenna. Għamel dak li huwa mikredi minnek. Mhux tipprova ssib l-iskużi kollha biex tiġġustifika r-ribelljoni tiegħek. Happy Christmas. Għaw ġaħat jgħid li pastor, grazzi da dan il-messaġġ tal-miliet. Glorja lil Ġesu. Glorja vera lil Ġesu. Għax kull ma nipritka jien ukoll kontabli għalih. Jekk nisbalja ma' xi ħadd, nindem ma' dak il-persuna li jiena nagħmel nkun żbaljajt. Pulid, dan. Halleluja. Kulħadd jitlob miegħi. Minn qalbek jitlob miegħi. Minn qalbek. Eglu missi għaddis f'dan l-istaġun ġdid li diħal fih fil-ħina kbira tiegħek għajni biex nagħmel l-affarijiet sew. B'integrità, b'unur, b'rispett lejk u l-awtorità li inti għamiltni taħta. Mulej, għatini il-maturità u l-grazzja li jinnuħu ħsieb posti fej poġġejtni. Li nkun fidil fejn u f'xiex abbatni jint biex naqdik. Manda xaqsam xej x'naħseb jien u x'jidher jien. It's not about me, Lord. It's about you. Int il-mulej, int is-sid tiegħi Ġesu. Mhux il-bniedem. Nirringrazzjak Abba Misier. Laqqas jien innifsi ma jiena s-sid tiegħi nnifsi. Int is-sidi, int il-mulej tiegħi, int is-Salvatur tiegħi. U fejn inqastek, jew hemm xi erja li qed noqsok fiha u m'iniex awer, ġibni awer illum bl-Ispirtu Qaddis, bil-kelma tiegħek. U idfa' fuqi mulej minn qalbi nitolbok l-Ispirtu tal-biża' tal-Alla. Għariex ma jrid ikolli x'naqsam xejn ma dak li jfixkilni, dak li huwa ħażin, abborrenti u lilek iniktek. Ġesu għajni biex inkun ta' xhieda tajba għalik f'din id-dinja ta' tandlam u taħwit u weġġat. Ejni biex inkun parti mir-risposta fil-ġisem ta' Kristu, mhux parti mill-problema. Ejni Ġesu. L-Ispirtu Santu u waħsilni bid-dem ta' Kristu. Jina niftaħ qalbi mulej biex niġi korreġut minnek. U mill-bniedem tal-lalin poġġejt fuq ħajti. U minnu. Jina nonora id-dilka tal-Ispirtu Talla li npoġġejt fuqu jew fuqhom. U naf li l-ebda bniedem hu perfett, imma imperfett. U inti tara l-qalb tiegħi. Ġesu, f'dak li jiena nagħmel għalik,
أعطيني الجراتزا اللي نعمله بقلب بورة وصافية ونقعد عدين باش ما نعملوش باش ندر يو بشي opportunità باش نسبوني لي لنفسي أو التالنت تياي أو الدون تياي يو نفتش الأبلاوز مولاي فينين ده عملتهم أغفر لي مولاي عشان كنت بلاخ المعلومية تفتح لي عيني هي سبيرتو سانتو عيني يا كمش يمكن فاينين عند بزون نندم وما شخات اللي عند بزون نندم لس نعمله ونمليا روحي نبرفيري نمليا روحي قدام البنيدم باش نكون ساو قدامك مولاي من اللي ندر ساو قدام البنيدم ومياك نكون مجهود. أعطيني القلب تا دافيد يا الكم زباليا ندم مياكم على البنيدم لا تخليني أعطي كل القلب تسعوله للزباليا وبروفاي في التشكول ليكون الجستيفيكات بالزباليا ما من زباليات نندم ما من ما زباليات ديك هي البروبلم تاعهم. أيني جسو وين الهوتي أين الفاميليا تاعي وين الكنيسة الجلوريفيكاليزم قدستياك جسم وأحسن بالدم كريستوس تجسم نغفر للمن وجاني نغفر للمن ترديني نغفر للمن هذا كونترا تاعي نغفر للمن آل كونترا تاعي نغفر لهم مباركهم مولاي مباركهم مش على الخزين اللي عم مباركهم عليش نشتيهم اللي يجوا في سنسيوم يندموا ويدوروا بقلبهم جنوين عليك وليك السوا لا يدخلوا عساء قدامك ده نطلبك من قلبي في اسم يسوع كريستوس امين. سيكاو شهادة الليلة انت داير لباستر ينالو من الليلة ده المومنت يريد نخيط الجسو يريد نعمل الجسو سيتو السالفاتور تياي وش نكون تقول لي سالفات مش ياك ما عندكش الجسو ياك من تشم ولاد مجديد ياك انت الجسو هذاك ما يكلوش بتشيجي في خيتك هذاك من تسالفات وهذاك سير في طريقة الانفيرن او شهادة الليلة هذا خيتك الجسو ولا يديك مالاي ولا يديك تشتيت الجسو يجي في خيتك تتبجل الفيدة تياك وتؤمن تياك في جسو في على لبن تلا الخاية ولا يديك يساسس ساو شغات من اكتر يا كنت لست لتاتي خيتك الجسو كريستو الليلة بحال المسيح السلفاتور داك اللي خاي جدكك على دوك اللي انت ما تسمعوني ويسمعني سيو انت تعرف لجسو جاي يجدك الدنيا لابدا بروفيتا يخور مجاي لابدا بودا لابدا محمد لابدا خاتم جاي جسو بيس جاي قدام جسو تتدر ويو يدفق الانفيرن يو يدخل في الجنة معي على دوك اللي تراو ده المساج وانت لسه تاتي خيدك الجسو الليلة هيدا الطلبة ورا من قلبك هيدا دي وهيدا من فمك هيدا الساعة هيدا مسير قديس مسير السما grazie a te ابنك جسو نمن مولاي اشتيت السكتورة لين تبطل لابنك وحديني باش يموت عليا فوق الصليب باش يبطي ادنو بيتي ميت وما 3 يوم رششته ده نمنه بقلب كله جسو سالفاني امليني بالمحبة تياك بالباتش تياك وبالسبيرتو سانتو واغسلني من قدام بالدم بريتسيوس تياك جسو grazie تاللي غفرت لي ذنوبيتي ينعمدنا مولاي اغفر لي ذنوبيتي من قلبي نطلب دعاء في اسم يسوع كريستوس امين هللويا انا تشبشي باليوم ملاس هللويا كلات بليف جيسس الشدة قعدوا اوكي سنينكم alright هللويا إذا زخوا يوتيوب وفيسبوك بونستا كبيرة نيجيكم دنوا المسج الملايين نمبرك الليلة كنا مسج شغاج أخرى اللي فورس كانت الشخص مكتر مال المليت إما دند الشخص مال الإنترنت تحيتك آمين الباتش معكم يوتيوب فيسبوك إذا زخوا ريفر أوف لاف
ixxerjaw dal-messaġġ u iksu Malta bih.